Izuba rya nyuma abazibo abarukure by'obahangwa muri Mbarara City na polisi y'ebyobahangwa batandikire ihuriro yo kubinga abantu bona bari kutahirira icyarara cy'orucece obwe bari kubyaramu emiti ebihimba ebitakuri na n'ebikwijo kandi babitemere. Ekisharara ekyo kusinga hekiteya zikuhikanka kanke 14 nizo zitahirira kandi nikingana ka hekiteya nkakera weno noreba ngo turi mu bitundu mu bicweka nka 45 turi kuyigirira nk'ebicweka 50 ebyo kutahirira ekisharara ekyo Nuwagaba orukurwanisa abarukutahirira ebisharara najangu nikyetengesa sente nyingi okushashura abarukubayambaho okutema emiti na n'okwigaza emifuregye konka tibarikuzitunga. Kugaruzaho ebisharara neyetaaga sente habwokuba nituba nitwenda ngu tukozese abakozi ab'okwigaza emifuregye. Mu ofisi eyite ya Natural Resource turimu ba staff bashatu so titukogira ngo ba staff bashatu abaliwe bija okwigaza emifuregye okuyama emiti ya kalitusi. Aba bashoborire omugasho gw'ekisharara ky'orucece aha kutwara amaizi omu mugyera gwa Rwizi. Byona tukasitamisa abantu aba twabegyesa omu kwezi kwa 10 last year so tukabahereza notice y'amezi 3 twabegyesa omugasho gw'ekisharara then twabahereza amezi 3 kwihamu ebyo nebahingire ubwo kugaruza ekisharara tugenderere mu by'obuhangwa bigarukeho abo kuba ebisharara nimwe tukushanga ebinyonyi nimwe tukushanga nyamishwe zindi. Ekisharara nikiyambaho kuboneza omwika nikitwara omwika ogutukwisya ogutukubreathinga out ekituherezaho oxygen. Ekisharara eki nikikwata omu wodi na aharimwe ya Rwakishakizi, Nyarubungo, Katojo na n'ekicweka kimwe kya Rukindo. Amakuru agagashya kwa Adolphe Yoreka.